to akonfo ba omo ba ha akonfo mate me ko pe misika o ko be sika no fine na akonfo ba bi sika so ko pe o le wo free meni umi enu na tifia efia na ye tere na ade ayira na ba bisa wo si eni wo ape wo si akonfo na aba befa akonfo aba befa na ko pe misika da bi abefa no de ofa ho enwunya ye tete ya sofu anyam sumu ade no so akonfo abefia je se o mo mu tunani esa akonfo ba mo dia idadu me tebe no mu dia ko mo se ka kwa wo na me dia ba ku sei mo de se ka wo me etu da ma me ko pe misika enwunya so me tete arefo aja mo ofa ni ye e fa so ba no so akonfo ba bia wa so ko posika o ko se mo wa hefa me no da ho no mo ba e o mo da dia kura bo na me tebe me yo machine enwunya so ma de o mo bohu pa no sa to ma to ma da wie o mo to ma use ka so ko pe say yes and 2 yam soon a Christopher Finn here yet ma me Pentecost ni o so ko posika o di fo ko fe ponsan ko wan kire wo sa wo so wa dia ya jamanika o so ko pe ana me kire wo sa efia ha tiefo ye yetu ene etifia ha ana ma dia ya na me bisa wo se no wo sa ko Pentecost sa me ko re na ma dia nso a o so ma me ko re ade tira wo ma me ko re na Bible na ka so bo so ma dan ha ma no ana me kire say ha Bible e kasa wa e wo die Someone take try konko ase a try konko no e kasa wa beguo what did you make to me ti ma ko pesika ya fo so me so mu ba wo pa me li ke obi am so bu ko kunipa me ni ko kun e ba ko kun scan office wo wa me fine na ti fo na so wo ne be di ko ase ne side me na ma di ayira wo me sika wo ana ayira me do me no so na ti fia me be sa wo se ni ho and so fine bre wa ma amane e ba bibi anko ka papa grandpa enye da enti me ko zongo ya nwa ko hwe misika Kristo ni ba wo ka zongo ya Kristo ni ba ka zongo ya ka fa na ko ti asa wo ka fa na ka fa wa ha ni ko ti wa ka fa wa ha ni ko ti wa ko me da me ko pe misika o ka me mo le do me se me ko me mo le do awo ye le sai etiefo o ko no ade aya o ko no se aya obi ba wo jam naka obi ba wo jam naka etiefo me srebo asemo wo ka no me ni nipa me ni tifio ma di ayira ntuma me ko pe me srebo mo nka bi ma me di fo na bi di me de me ka no mo nka bi ma me ko pe achafo a mo heye enko arefa ma me nim se me bla panyin no se bo bada na ho ena akronfa ba eti ka me nya no munkum me se mo munkum adna ma de furu wotom no me ba me hum se yesika se ye de me hum ade cha so sika dai ho kwa kope me se cho se ti wanyam sum jamanika me se mo mumma comment no na tentem na mo pana cho no nya yo na sa de ho betie wa asema wo kan no wa asema wo kan no zo mo sere we ha na sere me mo sere we ha na sere me also mo who is laughing me who is laughing me also mo sere ajay ska no na fa ya e bia bla me na me fa ye wo na fa ye sika ni mi ho me ka na sika na kwa da ko no kwa do ni me mo kwa no ko hwe sika ani to do gwa me do ko da fa ni so ko ko sika na me ko de mo bia so ko ko nipa what o ko nipa me si what bia no ko nipa ko de o be ko nipa no as di wo ye sika na wo wa na Bible can say me ya masa say what to bu nwa o so to ka the Bible kakra o so bi fa wa de mo se bi biem enti akonfo na fa jama mo fa ko enti akonfo na mi ko ye ne ma bompa ya break wo mo no mo chai hwe obi professional no ko bompa so nya ah wa fet o ba kro na ko bompa me first ka kwa da ko no de mia de me cha na afoi o ko bompa so munya kro no ne bon obi adwuma wa se na ko sua so bompa so nya abo no o jai adwuma ma na kwa kwa Sansa mi fere asa me no ta na tu boto mu da ti nya sa na ila ai da sa ila afa dia wo no ku ni pa nu wo